Salo la utabua ia le nei tae au e tu sai ma le tala whaatau tu tupe wa. Ta oto lau wa fono, ia wasi fina ngalo sui malu maota. Ia pa ia whaata whaal maota le fiola wa fionga le fong whatalai. Ia hoi la fionga le pāle mia, ma sui pāle mia la iga kāpeneta. Ia wa pia foi mistala ngolango ma le fionga le sui fong whatalai. Ia e atu nei tu o maota e le fionga teitai o le tu ngai. Sui malu umale, o le nei foi tu. Ia fa malo fa fitai o leo maia o na e si irvi inga mal fa fitai le tua nei tai au. Ia tātou i nā. Pa ia foi fa tā whāma sau ngata o le atunu. Ia manatu o leo maia o na e pailango. Fa pēr leo se langona. Ia lau le toi a loa na o ngā sami. O au sām whai ngā o Samoa o ta oto o se ala o. Whaftai fo i nei tai au, ma tau atu i whaururunga mtanga luenga tātou malo, lau whainga luenga, ia wha malo tau pati me nei tai au. Lau lang sua ngā luenga tātou pālmene, tātou malo whalolungia nei tai au, ia le maua atu, pa ia ma le malu leo sao nei i lei tu o le malu, ia e ale a fio sui mai le malo o stadia, ia wha malo sui fua, whaftai fo i le tala mai o au, ia wafo ia le tapo ia o tātou whanusu. I le nei tai au fau, lawa fionga le whong whatalai. Ia manatu o le a papa velosi tala, na e voi nai motu ngā awhai tu sai matara whatau o tu tupe. Ia hoi sau noanga wha malama la fionga ni stau tupe. Ia o lea foi o pea i maota. Le nā ma le laina lawa fionga nei vātau o, nei vaitau tātou iai, o vātau ia atunuu. E le vai whangaloa, i le tūlangi o sae tū tonu. O mafuai o na whale tonu le sapalai mai o le suau. Ia wā awhi ai le lalolangi atoa, wā pia hoisi o tātou hoi atunu. Ia wa sita i ai le tau o loa, tau tātau le soifuanga. Ia le ngata sita i a tau suau, mpensingi mtiso ma tūlanga mo whapena. Ia au whapena foi on sita i ai. Ma tau isi o loa i tau mafa, ia o loa faufale, ia o pasesi o valele, ia ma isi uma maua fianga whapena. Rona winga, lau fionga whong whatarai, te tau o na fua le lei. Ma usta ia tātou tū la whono tupe, ia ma muni mui ta ia whainga whaavai tau tupe. Ena ia whaatūlanga le lei ia tinae, te tau na ave e le tātou whaamua mua. Ma le tātou whataua a wā, i le te le se tātou ta mawainga, le titi o le tātou atunu. Ono ngā winga, e tau ana whaasokosoa le lei, tātou ta mawainga, leo li patia mai, e le ofisa o whamaumaunga, e le tātou overspending, tōs fu whaminiona, i le kuata mua nei tau sanga e pa o 4% e tupe au ina mai, onga, a fianga onga na, tūlai mai nei vai tau o whengai m tātou. Ia o mafuan tātou mawhitia. I le tūlanga o le tangotao le tau le soifuanga peo nei. Nei sau noa wha malama le whionga le mistau tupe. Tūsai ma nei tala whaatau tua tupe. Ia lewa pa ui lalo le inflation. Le tau le soifuanga pa ui lalo tasi tesi ma 2% peo na mailana sau noanga. Ia alo mātou ida. Oro tu maupea i le tau o tele o loa. E leo e ingi o loa si tele wha peu pa o ni tau. E fo isi o loa. E o si i po i lunga tau. Oro si i pe i lunga. O na le lava e whea ngai peta tau. Ma fianga i o le suau. O le soa ni tele leo a whai loa mai e le malo. E o le la si i lunga le minimum wage. E tongi ba o lalo. O le tūlā. E au dia atu le tausanga lua whelusu malvan. Ia wa ausia le ono tālā masene le tūlā. Minimum wage. Ai le taitonunga la o vionga le whongwhitalai. O le teibitonu nei. O tau o na o le ono tālā masene tau le tongi lea i tūlā. Tongi pa u. Mo le private sector. Ina ia fua ai i le tūlanga le tau soifuanga wa iai i taimi nei. Maintain nei le lato purchasing power. Ina ia whaawau pea.
e tūlanga o le malosi. O le lātou whātau fua i le tau o loa ma tau mafa o e nei vai tau. Se fuafuanga le leila, le ua mai le malo, si i lunga le tātou minimum wage mo le private sector. Ia e foi a fianga, i business. Wa la fia ai tu pe fasili a business company. O le mea la, tāle whea ngai me whapaleni nei vai tau. O le tūlo i lalo le la fonga company, corporate tax. Ia pe foi ane folfolaina i tātou manifesto, i le whainga palota. E tu i lalo lusu mantoru pasene. E ane tau whapaleni, e leo le lei o le whainga na. O le amoa isi tupe whaasao company. E tutongi ai nisi au whainga runga whapopo. Moa ai nisi ngā runga fou. Mo tangata whainga runga i tua private sector. Ai te taufo. O na iai se whainga e whitou na iai tutongi lau whainga runga al malo. A wale po ia fia la tau. I le tau o le soifuanga leo wa iai nei vai tau. Fuafua whapena. Tau fua tu nai. Ia tongi lau whainga runga al malo. Ina ia tusa foi la tau. Ma le private sector ma tūlanga o iai ia sitanga. Ia po le si leo o le tutongi ma o lalo le tūla i le private sector. Ina ia tu mau e fo, the purchasing power. A rau whainga ringa le malo. O leo wa mata watu tiute ro wafu. O da si ma o lunga tūlanga o tupe maua mai tiute. Tato import duties. Ia se vainga le leile a whainga. La si mo lunga atu whaitau milionga si atuai. Nai lo tupe lea o ina teminei. Lo inga se whapoponga tele le la si. Ar mere matau ina. Pea na mai sa noanga le mista tupe. E le se fufuanga e si ia le pasene. O tiu te tongu. A la si tupe maua mai. Pe au ina mai tiute. Lona winga. Lo fionga le mista. E pei e fōringa mai. E eisi taimi. E ono si ia fui tatu tiute. Awa e whai asi maua lunga te lore. O le tupe e reo o mau atu. O le ahau ina mai tiute. I teira tatu wafu. Le ngata i mo meo tiute i o import duties. Ia whape fo excise tax. Mo lunga fo tupe la ahau ina mai. A whai a usia ia whai numera. Wa lau vai. E le whai ngofia na usia whai numera i o a mai le. Ta whatau tupe ia la ahau ina mai. Mamau ina mai. I teira tatu wafu. Ona mau lunga tere whai numera ia mai. A lau nawa ai. Lau nawa ai. A tapua i atu. Ina ia maua ia tupe ia pe ona fufua ina. Wai tā ua na maua tupe ia. A wafu fuanga whaatino mati na o tātou malo. Ia tono teimi nei. A wai a o teimi e si ia i a le taunga tātou soifuanga. Me se a fianga i o a fia i tātou suau. Ia to sila. Ave ese pe solo ia TST le i tātou tau mawhafo ia rumia. Basic food items. Tasi lea tu langa sa tele fo inga nga i ai sa unwanga. Ia mai se teimi fo i o tātou tā pena parota. Ave ese ia mo meo food items fo ia rumia. Tau mawha rumia. Ia fso soani e nei vai tau. E tau tātou soifuanga. O lea fo e la si. Le levi po le la fonga. E tutonge le kampangi le o le PPS le a me swa u tono le tunu. Le fo e mata watu tātou tāra whatau tupe. E ala si le levi lea. Le ngata si le levi lea. Ala si I fo I le tongi o le nofoanga le te o suau. O le tātou terminal le I songi. Ngā o le terminal lea, o le terminal al malo. E whai tau milion ngā la si tanga le la si ia tūlanga ia. I ala no winga. O le awha pena hoi ona tuu atu o le company lea. I runga tangata ia wha tau al suau ma tātou. Tiso ma pensingi ma tūlanga ma wha pena. I ala si ia fo I la I runga ia le. I le tau o le tātou suau. O tūlanga ia wheo na mātau atu. Ia, malia whenua mai le sui o lo sao noa lo whionga sui te tai le tuangai o lo tūlai mai te tai le malo. Tu atu lea manoa lo whionga le ripa. Ia le ngona e tu pēr sao noanga se I whasolo. Langa o le tātou waso mōmua le nei peitai. E iai me taun wha mamlama. E whafonga mai le tunu. O tu pēi o whaatūlanga o le ao ina mai lo fiso tiute. E le ai se fufuanga le malo e toi si ini la fonga. A o ngai ngoina leu whaatino I tono le tiute.
te le manonoai mea le la whaatino e toi mawai tupe fasili. Me momua, ina o tau nuur whainga malo i te tonu, ma mai tau inai, o le tele o le whaangai ngoi ino tiute o loa, e le o sao. Pe pelo invoice, se invoice o le mai. Wa leva na tato walu le system le na. Teimile nei, wa avel fautuanga al kapeneta le ministao tiute, ia mata i tu le lei tu langa lea. Fake invoice. Na ua uman whaatu al kapeneta, le task force, e matua mai uma kampani nei e pelongia le ofiso tiute. Ma le sao ai le tōningo tiute le atunu e tauna maua. Na leila ni tiute whai ima se invoices. Ai oto e whaatau le atunu. Maua la tau GST. Ma maua la tau whaamaniang. Ai vali ano le atunu. Me mo mune na. Mea lona lua, tātou teams le na whai. Lua afe mon tupu kampani. Na le ono se lau le stala. Ma whaatino. Te le tupe le atunu e leo ma whai o na hao ina. Ene na, taunu whaamamalama le lei. I tu ia, langa lewa mata na latu la ungo le asi, le asi, le asi, le a. O le tau o le suau, e le mawhai o na tātou pule a ina, le stato suau. Suau atu nuku lai fafo. O wheanga ia ia lātou tū maanga le whaatinonga o lātou tau, mea na lātou. Pau le mea tātou e whai, o le tari malu. Ina ia mawhai o na tātou ngafa tau li maina. E whau nā alu tau whaasete lea, le la masina taluai. O le asioki le pensil, o le asioki le suau. O umana whaatatia le maloa na whenga whaavai tātou te tau nuu kirisi masi oka i o whai. Sau wa suau i baia so masina whaatulanga. Ina ia ave ese le popole o le atunu. O le whaapeo le ale istato suau e maua mai. Au le tau, ia fina ngalo marilia le tātou parliament. E pule al stafune le lao lona wao. Pe si runga le tau le me taua, ia maua peni sini tātou te whaongai. Al whamama venga lo fsau ni le malo. O me umana leta pena tuai peo na esau noa le tau. Si tango tangata matatongi. Fua le whea i le tāwale le malo. Tā pena le lei koe uku mapengsingi le malo, le pamu le malo. Ina ia fua tupe whaar. Manatu taunu whaasao le tūlanga lea. Ina nei whalala tele me whapea mai ma mai tau mai le atunu. O la monga ma le whaafafa le la tātou sau ni whai. Mamla manga le lau whionga le whangstalai. Ia, malo sa no lo fiona te te malo, ia po mo me lo fiona te te. Fa wa sa no. Fiona fe talai, mo se ava no, fa mo mo. Ia, se tu atu la no le fiona de minstao tupe mau. Ia, e re fa janga ngai fa le blave le. Saunanga matango fie sui mamalu. Paul mea langa le matanga le saunanga sui mamalu. Mai e sauno ai. Se fulu pasende wa pa u ele tupe le sauina. Ai whamaluru atu, o whamaumonga le mato waenga tupe maua. O rosi tia lava ia tupe ro awina teimi nei. Ino mato mai tonu le iwa masina. Tolu masina un mai a, na mauai. Ua sili tupe maua sawina, nai lor take sa whata tia. I lesi tolu masina na soai, o le lave au sia tupe, e sili atu, nai lor take sa whata tia. I teimi nei, o le fuafua mai al tala tupe masina le nei. O le hua mai le sili poti. E sili tupe maua. Wawina mai. Nai lo tupe sa whata tia. O mele whaak mo le rau whionga. E se whamtalanga le. E fulu pasene o pa ua e le tupe maua lo awina. Langa o temi nei. O lo maua lunga lawa tupe maua awina. Ono tu langa o la fonga. Peo na sila fia. Manura tunu whaaftai mo lo awinoa. Ia, malo sa no lo fiona minsta. Ia tu la vano e whawal sa no lo fiona sui te te le tuangai. Ia whaftai lo whionga le whongwhitalai. Ia le hoa whafonga maua i le maut. Ia i whasaonga, saunoanga. Ia peo na mai e le whionga le minstao tupe maua. Ia wa peo hoi saunoanga le minstao le whionga le pandemia. O tūlanga na, lo solonga le lei lava ho i le whaonga ingo le tato teams, software program. Le au ina ai, e le o atu stala e tūlanga le au ina o le PAYE, pa me o TST mai whare o loa. A tūlanga na o atu tato teams. Masalo leo o atu se funtau sanga o whaonga tato teams, software program. O se tūlanga le lei,
masalo na tātou ma fiti la tunu le whaonga le Teams. Le wa si ti ai. Ia le au ino la fonga, astulanga le lei. Ia le hoi maua, fuafuanga ia e toe wha le lei a le au ino o le tiute le wafu. Ia mangaia, fuafuanga le lei umana fuafuanga. Pawal bele sanga ia toe le tala. Au wa ai whai mela ia mai I tupe ia fuafua au ino mai. Whai asi maurunga, mawai. Ia, tāpsia, o nao sau noa wha mamlama. I ngā luenga ia la alo tu entanga luenga. Ia, o tūlanga nā e pēr hoa na tal noa atu de. Ina tātou suau. Ia ma meo levi ia ma la fonga suau. Wa na teimi nei. Ia, e te tau o na mo sipso swati mo na taxi ma meo mo pasi. Wa ale o mātau atu nei vai tau. Pēr wa matan to ya ngai da tunu e whaangana I pasi. E tū tā wale whale o ngā tau tiso male. Man pingsing e stūnanga leilea. Ka wanga encourage ka ko public transport. E le lei e sosoani ai ina ia tutitia hoi tero tā wale Fio whio. fo talai, se avanoa fa mol. Ia, maria whenua le sui o lo sao noa. Se tu tu atu le avanoa le fionga le ministal tute o tupe maua. Ia fa ma rua tu sui mamalu. E le lei al fa manino langa lai fa fonga Samoa ma sila Samoa. O tulanga lo le Teams. Pio na tā ua sunga palimia. E fia ripoti atu e fa pea. I fa maunga le wa o mai ate o le lo vai atu pe maua le malo. E lima afe tātou clients lo iai. A fika atu le lima afe. E lua afe clients. E maua le threshold. E mawhaiona vere Teams. Au temi nei. E ono se lau company. O lo mwhaina restara le Teams. Ai nā ono se lau. Nā ole se lau ono se fulu. O lo mwhaina comply ma le Teams. Lo no wingo. Le si wha se lau. E le ise compliance. E te le le tupe tauna mua mai. Ai lo e awhaina. E lo le compliance ma le Teams. La ole sa rosu mamalu se fulu tau sangata nuna iai e ei lape o le whaangaina o tātou Teams o le mela na le wai ilma to ngalwenga ina ia to enforce whaangaina o Teams ia ma le le whaangaina a watu pe maua la tunu whaftai mo la avanoa Malo sao noa wha mamlama le vanga. Ia, tua tu pele avanoa lo fionga sui te teilu tua ngai wha mai. Mana sao noa? Ia leila ulea ngai tūlanga tupe ia o ina mai le Teams. Wa le ta oto I tono tala tupe ia mo meo forecast or revenue collection ale malo. E ara ule anga ia I mea na, ona tau tere yo o I meta tas. A tūlanga na le mata wina. I se tala I tūlanga lau tele. Le tano atuai. Ia e te tau ona wha malosia. Tūlanga o mea taun whai. O le vainga lau tele la. E mauti noa o le a toe si fo e tau o tātou suau. Masalo pon masin fo pa tau fuafua atu iai. Ai o le tau o le suau. Ia e peo na sao nor palimia. E le isi tātou control men na. A le mea tātou e whai. O tau tutu na. Ia ma fuafua le lei. Ia awane I awha inga tere tātou. Ina ia manu a voi lea miti miti. E awa sunga manu a kinga inga. Ia tūlanga na. E le tiro atua ia. E pei foi la le tūlanga le tātou IPC. A whai e sao ia li poti e bawai. Onga 10 milionga lai ka alafu le IPC le isuau. E alo mga mia foi wha le o afi le tai fianga. E salo alo se 2 milionga le afi tasi. E alo inga tele la tupe mna mia. Tūlanga le leila ia. I le tupe le tau mwhai I le tātou malo e ao ina. Ina I wha le leia u mai tūlanga ia. Nā whai o tūlanga tonu lea. O lo iai, o le matau atu. Le iai le wanga se le ni le wha upu mai. O le Energy Crisis Response. Ia e te le wanga tupe ai lo ba oti po. Wai tonu matanga ruenga nga iai mamo ele sosoani le wanga tupe ai taunu wha ma oti. Awa pēna saunoa mi stau tupe rana saunoanga. Man malama. Ia reta o le IPC o le pulenga suavai. Ia tono la vea tu e transport sector, la vea tu me falma. Ia mai si uma tūlanga whapena, ia e tauna whaama oti. O le tāua le melea, I lau taito nunga. Ia nofo si la fia ai mtanga renga ni. Ia vanga se le ni la mua lato, e fua ia ia lato fuafuanga. Lato fuafuanga whatino. Ngonga winga I tāua mo planning. Ko fuare le iai e tūlanga whapena. Ia taua na sisira si tūlanga fo ilea e ia wā ia le whaua wina. O ia whainga ina ia tutiti ai ia a fianga pona iai leo mata watu
lau whionga whonga whitalai. Ia da ho fa popo ia isi miliona mo tato proketi leo le alawa tan fa tano le ia alawa e o fai si level po kalame le o le mentau bai e va vai tu ia wa na fa pe o me timi nei wa uma e tasi le tadia tu le fa le tono le tise o le tise nga o si swa vai ia mo ai fo i ma me o swa vai tau mafa mo se va nga telo tato tunu ia fesosani ia o teimi nei o taunutali atu ala se tulaga o iai le poloketi le ala fagasonoga i ua se lau milioga amerika lega mai le world bank e fai e tatou galuega lea ma sa lo pou a se mea o le ono fitu tausaga talu ai a lea lava lo fagasono i lei tai tulaʻi mai se tulaga tino mai e le faamoemoe te le faaletonu ia na matauina le phase 1 o tatou auala Cross Island Road lea mata mai si umu tau mai runga tiavi. Ia tono e tā ua, si sila pe i whale tonu tu lai mai. Awa lau mata watu, lau wha popo i si miliona. Mon phase 2, a ngai mai tiavi, tau mai tai i tanu ngā manono. Ia o isi foi miliona ia o wha nganga mo le wha moe moe. Mai e te tau, ona si sila, wha ngasi tatou company Samoa, local company. O le tele company wanga va whainga o ngā ruenga ia le tau te mori mauina la wala lea watu ia pia tau whanoli. Ia mana i tele la wala na sa ngā lue ina tātou company Samoa, company o local companies. Tau lan tātou sisira i tūlanga. Ia mawhamaria ina ia tūlanga requirements a le Asian Development Bank. Le mo wai tupe ia e whaatino ai nei proketi tele o nei. I tā awar sawa tupe le tono le tunu. E tā vili tono tātou economy, e wā tātou atinae. E tau ana whātāua, ma whātū mawina, le whātāua ino a onga a le whanau. Ua tuai le whangasoronga ma tātou one government grant. E wai a fia nei tū malo o te whaena mātou a onga, mātou whoi korisi, o mātou i tū malo. Ia tūlanga le leilea, e le tau ana whangasolo wai o pokalame ia, e whamoe ina ia onga. Ia wā i rao tau ina o whanau a onga. Ia leo mātau atu. Lau whionga le minsta a onga. O leo pa ui lalo le government, le one government grant. I lalo le tau sanga wha tupe le la wha ngā soro nei. Leo tu i titia. O leo tu tusa ma tupe sa iai le. Tau sanga wha tupe le wha iu ina le masina nei. O leo hoi mātau atu. Tu i titia hoi mpa umau lalo tupe. E so swani mo tātou investei. Tato NUS, rono winga. Ia o la to e iai fitu na inga. O wha tinonga o ngā ruenga o na ia onga nei. Ia te si sira ane iai. Pe e ia fianga o onga o le wha pa ui lalo o tupe e wha ngai o ia tatu wha moe. Moe ia wa leo mai wha san laua. Wha o ngā ia tatu interneti. Pea whai e reto e ngā whatia e nei mātua. Pensini o tā vale mo modi e whanau le aonga. Ngala ia interneti e deliver atu ai ia mo onga i longa interneti astulanga le lei fuanga le lei uma na fuanga ia leo te vai atu i tatou tarfa tau tutu wa vese atu pe le tatou school connectivity o ese tu pe iai sa e tu pe tau sanga fa tu pe no fa i wina ia le foi tatou te mal malama uma Ia, anau mawai atu isi tau sanga msau pe 2 milionga tu pen whaalu inai. Ia, ele alo whaale tonu ia i, se mātou fo i tu malo, li patia mai fo ia, ele o hola le lei fo ia le school connectivity i isi i tu malo, ma onga isi i tu malo i tonu da tunu. Ia, tu langa ia la wafionga whongfitalai. O le tiro atu, o le teimi nei, o nau whawhita uli maftianga wa afia tātou. Ia tau ni fa tau no ia folanga i sa fai fa anga fuad fa nau tau de college level le vanga le kolisi au no le kolisi ia tau na fai ala to so soani lai matua ona tau tau so fuanga le foi sa folanga ia le fai tau mafa food program mo a onga preschool le tau le primary school to lima minuto sui tau atu tongi tato ai talafu o tātou whala au, o oka whala au, mo tātou whanmai.
Ia, malia whenua le sui o lo saunua, lo fionga sui te tai o le tuangai, o lo tulai mai, le whaulawea le fionga le minsta tina, a fioanga ma, anga sota. Ia, e whamalulu atu ele e se fufuangai. E se ule raunga le fionga sui te tai o tuangai. Paware ona I mea fifa manino, ma fio mamalama. E au pea ona whaasa ole o mea ele pio tele. Moro tosi la fio le onus fu miliona le saunua ele pisi, ele o sei talafu. That's an advance payment. E whamuamua. E ave ele ono masina. E uku ai lava ia afio le pisi. O le sosoani na almano. O lo fatino o le bloketin nei. Ono sku miliona. Ai lo sei talafu. O le talafu masanya ia kawi o fowe tali IPC tasin masina. Ele ato se sfuru miliona. Ai lo continu lava le peina ele ofiso tupe. O le ala lo mamlama la no o le komiti o le paketi. O le ala na lo tula yatu mal falalo. O le si vaanga le ala o tem. Ia, bolo to si la fio alo fanga solo ngaruenga. O le ua umana sa ili nisi o poloketi manisi o fufuanga. Fa solo ai le konkalate o ni fufuanga. Ele o tem mau, ion to vai ele ngaruenga tele le pe ona sauno le fio mal sui malu. Mo le wala si umbu ia o le ufa mawina. Pe ona fai tu ele na o le tu le o lo mau le tulanga. Le fo mato sa val mai tonu fa mawina. Ia ma fa tino ai nisi o fufuanga. Pe au no fai atu se fi fa sa pe le fufuanga ia. Ia wala mai. Le se fa funga la tunu I fufuanga ia mai. Ole se fia la o fionga. Se o sa e sui o fale ata tolu fa mo sei. Tau fa mai a mai pel sa no angal mistana. Ole o chichi le na wa maua. Wa to ne le lua masina talu na maua se le. Ia a fa pera le o fatino ngal wenga onga ia. Lungo winga le fia fatino nga wenga onga ala wale na mo se le di tonu bank account o chichi a onga. O le NUS ia mo le sila fia le fa pe o AVC. O tu pe uma I tonu ro fiso a onga. O le NUS. O lo I lava se le. O lo fa nganga ele malo. O lo I la to fixed deposit. If su swani il paket. O le ala na. O le fa pe la o kipilal. O la I se le ni. Savings ala NUS. E mawhai e ona whasa au tūlanga ia. Mawhisoso ani tūlanga ia. O leo chi foi lo whapeo tipi, le ai. E leo tipia. A tau sila le paketi. Ne ele si vaenga le ale le TVET. A wave ese mai leo chi. Ona ele tusai whaino whatinonga ia. A lo ave lalo le lesi mitanga luenga. Ona e whatino ai niso fufuanga. A lo si I maurunga. Marwhalo aru. Ia nisi fufuanga ia. O le ta pena tu lava le tato whainga malo. O a foi ia, o tato whanau foi. Na wa o nga fua. O leo chichi. O na we se eleni. O se eleni umana na o nga fua o tato whanau. Na o private sector ia o lato am tawha ioina. A roa o nga fua tato whanau. Mal whalo alu whaftai. Ia, malo whaftai. Ia, tua tu lava no e wha mai o marisa no nga. Ia whala te tolu e se mea o tau tu lai mai e. O se mea fia. Leo fionga e. Ie lo fina ngalo e. E na whamanatu atu e. Nei nāna fōa. E taimi o fionga mistai tani mai ai. E se tau wha o matu ia. Nei moto ngā awhal nei tu. Ia, e lea whaino le vo e whafonga fōr sa unuanga mistai. E ia taimi e taun whaasa awai. E o collective responsibility ale wha a kapineta la tau la fo e a fia mai maluan. Government grant len sa unu. E sui e tulai mai le sui o. Lo fionga sui tei tai ori tuangai. Wha mai a mai o mai a lau sa unuanga. Wha mai a mai sa unuanga. Kai loa fionga fong fitalai. Ia, oai. Anda voi e sa o sa ngari. Whaula vea e hui teimi e tali ai e na malo. Le ngata I lea. Ia, e hui teimi e tali ngā solo I me te tasi. Ia, an mo hui le lava no e tali mai ai e tātou malo. O le mea tāua. Ia maa malama le whafonga angare atunu. Ia, o le lau sa unona fionga le minister te do isi mau mea ia. Ono 10 milionga le advance. Tato IPC. Ia, a fisiri la. Ala e me le pe ia ka po mori. Ora fai mo pe tato mori. Ia tulanga na pe na tau ma fai tu ai swa talanga. Tu sai ma tulanga pe na ia. Ia, malia fenoa la fionga sui malo lo sa no lo tu lai mai fa la verte tai malo, tu atu la no lo fionga sui le parmia. Ele la ititi le afianga o le malo si fa el tisi. Ele la titi. Tato tela tupe le wal. Se lau miliona. Se lau miliona tupe le ufanga ngal malo e tau ave tonga fiti el me la tupu te mi nei.
mena le na pe so ol pawa fontoi ile se manu a fo wana nei wale vana fe ngai mu ma fi fa lai tai fianga le wata to hai anga fi se furu lua lima sala mo tupu wa fer masina le lisi ai ma fuanga na se lau miliona le wa mai ma lo tonga fiti el me le ngafa ma le pisi ia la vala le onsa le fata aiva masina tam fa ya to fix le me le oye tongi le ono sala mo tupu wa fer el masina le fa temine le fa fa le tunu le wa vatu le malo se lau miliona e kava en mena mai tau foi wa e ngani o fe folfolanga na fai fe folfolanga na fai o te pisa foi ma to folfolanga ta tia mai pe pule ma to te mi fai ai pe wo vai tu na mai na fai ia ai wa te popole file mu le pe wa len to folfolanga fai le tunu ai ta tia mai tau sana fo fa solo le tau ma fa tamiti o titi o la lava e un maltrato system le no fai ne lo titi e mi riona tala tu pelata ti e tono accounts wole fa ngaina ai sia e tu fetu na le system o le fai nga tato wao ave ese committee a onga langa wa tu committee a onga to fai si charges fo o pidia onga ta mai ti le ta una fai ya e la fa tu langa me fo ave le fa tu langana ato i fono fa vai e o mai la to we va ai le ya onga pai papa toilet leanga malai pole a onga me uma le o fa tu langa a pe le nganga na la o fiong ke le suite ya ono sai mai ma ko wa onga a fa ya sai mai se uma le na le finanga lo fiong tai le tu ngai se we so fa ya ku fong fa bai ma le lo finanga lo tai le tu ngai se we so li fono na wa tele le la va tu no fo o le tasi fo ia el watu lasi lo le mana i on fo le mfai ona e fa u la ve o la sa nor tai tai le malo e fa u la ve le sui o lo sa no se fa ia male ava marta tu no fo la fa fon fon le tu no le na ta tu le fon tu atu la va no e fa wa wa sa no anga palmia anga le sui la sa no fa u la ve le fa u la ve tu tai tai le malo se malia lo finanga fa ta o mne fo ta tu ta sanga le tu ai to mai lona mana e tai to duai tato malielo finangalo tu mai ngal fonga fitalai faia tu atu la no sa no fa ula ngai fionga le pania ya ia wala yo mea o lo tu la ya tu le sa no nga le fionga le suite ta a mai sa vanoa to aiva masina le uta fa tu langa fainga fa vai o fono fa vai fo OTG fo tanga luenga onga me umolo faso tu mai la leva no ele fa pe se poto po se bave filiki ale lima kupu kayao na luenga faso solo le fota uel me le temi ya lawa fa to a umal por kalam le temi ya lawa lua fe to tas that's the process by the World Bank ele faila nota tonga ngwa filiki fa kurte mo la kayao le ai muri proces o lo fa solo ai processing o tupe uma fa il temle ile lei ele fa ta furua a pala o mai mule vai oki ko ai kuai na va mai on sa io lo fa solo por kala mer malo fa tu langa nai timely na ia te unu de le polo ketia lo ngang fa lo maro sa no lo fio ke tai malo ia ma ia lo fio ma su tai fa ma sa wanga wo umalo se le va nga wale wa ya tu le e ngai minute to e fa fa mai sa wanga mai lo tai mi lo fio ma su tai ya e tele ai va nga e fio ista talanga ai ele ai e pa wal be ala na pa I mo meu forfolanga I sa fai ona e ta ua fa fonga le tunu e vai ta ua de tar fa ta o tu pele na ua fa ti do le forfolanga tongi ya se lauta la pepe fo ya si la le la o ta nu sia fa moi e pa wal me fa le ta to fa fai le le li pokia mai ke le fa le kongol fa fai le to tu ara fo ke va ia kule I fa mo bonga ia mai e lua fe pepe ia e malier fina lo su lo sa no fa I mai lo sa no mai lo to tua ia le la fa ia tu lo fionga e fitu se lau pepe fa na tua tau sanga fa tupe nei me tau sanga fa tupe forunga e lima afe fa se lau pepe ia la fa manuia ina nei fa mo si la matango fi te lo nei
ia tasi na whainga o le manifesto ia vai lan mani ia lima afe fase lau pepe fou pepe kau le kosu lima masina matua pa mai le tipi ia le o kuiminge kong festival le mai tupe i whaanganga i tāpena il valele ia era kiti tupe ato nunala awi fo mai skupe lang kongi ngai kanga le utos e fa tino e fa mo lea ai fa mai ale ATP it could be a financial no fio ngal su taita se o sai mai se tu lava normal ia era u pa ko na ratu ai ui dea ia lau fio ngal taita i le tuanga tatia mai ia wai pa pole tele mele faina faia tatia mai le mta upu le u mun tapena wa umana filita ngangal malo ila wala faia tatia la ia na o le fa lo atau lava ma le fa vai vai lotto e le tupu se me le mo le tunu e ma le ia tatia mai ia o fa nga malo fo man fa vai fo e fa ia le tinga no le tunu al me mana ia na tato mai e so ia to te o lungo penga ta fai langi e ku kala lo ayo ko sa ngo ai mana ia i o le il vale le o te popole don't worry even if you don't need to spend an investment for a plane pule oi ala tunu la wa fa tali sa mo e mai invest le vale le tatia ia upu tato partners matato tona o la to na fina ngalo la to te le o lord mele fe ngai matato tatia pule tato i tato fa vai mele wala ya tina ele tunu malo faftai ia mai lo finangalo le tai le su tai lo tu fa mai a mai la sa nuang o le lava lo tele le fio ngal pa fai tatu vale an me kawanga malo aftai o le mai fa tuanga i fafo ui le ia alo numa o le vonga sa no la fio ngal minsta tu pe o mata to disia so no TV me e lima tausanga ta penai ia ta pena fa le tatu vale le no winga e uma le pa inga nei e le se vale le ui le sila o le tūlanga i le vaa le fia bai. Manelo finangalo lau fionga su te te lu tuangai. Ua tawa wana o whaamuta lo teina. Ua sisila mai la tata to malolonga o na o lau fionga le whaua tortai au. O le toi whau tuanga le anan fōla a watu whai umai lau saunuanga. Malo hanga whaaloa. Ea, o e usta ia lava lo finangalo. Lo fionga al fong fitalai e te whaatun whalau tātou whono. Ia e whai hoi na watu. Ia ai manatu hoi tātou taimi ma tātou tū la whono tō mau. Ia mele, ia whaftai rawa fionga i le fong fitalai. Ia whai hoi so mātou roto. O lea, ia, o le sa manatu ai whai tātou supplementary. E ui lea, ia, e lea whainga. Famanduia le tua lo fionga al fong talai. E oi. Ya, va pe foi a light to mota. Ya, ne foi tu al malu. Ya, anga leile tua de sunga fono ne yaso. Ya, mantal fa tau tu tupe. Ya, al mato fam talanga lea. Mana ranga fa alo. Ya, e fa umbatu system. Da fa solo tato tali al malo. Tato beta tas. Ya, maduel fono.